Ассаламу алейкум, урматтуу мекендаштар, урматтуу Жарнама Кейч каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу YouTube көрөрмандар, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Риом автоунаа базарындабыз. Автоунаадагы оор жүк ташуучу унааларды тартмакчыбыз. Биз мына ушул унааларды тартып өттүк биринчи чыгышын. Анда эмесе мына ушул унаадан баштап тиги унааларга чейин экинчи чыгышын баштадык. Анда эмесе биз тартышты баштай берели. Бүгүн 28 март 2021 жыл. Анда эмесе бизди колдоп, подписка бөлүгүн басып, комментарийден жазып, плюс белгисин басып коюңуздар. Лайктан басып, канчалык лайк болсо биздин подписчиктер ошончолук көбөйөт жана просмотрлар да көбөйөт. Андыктан ошол белгилерди аткарып койсоңуздар, сиздерге Аллах ыраазы болсун. Эмгекти биз кыла берели, сиздер кичине колдоп кое бериңиздер. Biz anda mesela ушул унаадан баштайлы экинчи чыгарылышта. Mercedes унаасы. Mercedes 2541 дейт. Тандем. 2006 жылғы. КПП джойстик дейт. Прицеп Крон 2006 дейт. Объем 131 куб. Басы $25.000 дейт. Телефон номері 0700 7 65 65 92. Шул номерге чалып байланыстарыңызга болот. Бул жерде $23.500 дейт. Бул жерде 25.000. Бул арзандатып коюптур. Жок, бул жерде дагы башка унаалар дагы бар экен. Мен түшүнүгүм боюнча башка унаа бар экен. Бул жерде баасы $23.000, 23.500ге берилет экен. Бул ушул эле номерде. Мына ушул жазууларды окусаңыздар болот. Биз тезирээк тартайлы. Бул да кызыл Mercedes-Benz унаасы бар экен. Бул DAF унаасы бул жерде. Mercedes-Benz унаасы $24.000 экен. Телефон номери мына ушул эле номерде. 2006 жылкы. Ушул жазууларды окуп байланышсаңыздар болот. Артында экинчи дагы тележкасы бар экен. Чайна дейт. Кытайдан келген окшойт. Жылы 2002 жылкы пробег. Новый мотор дейт. Новый моторду, жаңы мотор окшойт. Телефон номер 0558 01 42 42 0507 07 70 42. Ушул номерге чалып байланыстарыңыздар болот. Машинанын абалы ушундай. Бул КамАЗ унаасы бар экен. Мынау стойканын ортосуна коюп коюптур, жок окулбай турган калып. Телефон номер 0 553 44 85 44. Ред 49 дейт. Басы $6.000 экен. КамАЗ. Жылы канча? 2001 бе? 91 бе? 91 жыл экен. Жакшы окулбай калыптыр. Артынан дагы бир тартып коелу. Артынан да бир тартып кое берели. Ак түстөгү DAF унаасы. DAF XE дейт. 106 460 дейт. Пробег 780 000 километр жүргөн. 2014 жылкы коробка автомат. Басы $41.000. Мына ушул жерде анча окулбаган калган нерселерди окуп аласыздар. Телефон номер 0777 37 92 81. Басы $8.500 деп. Бул не экен? Бул жагы $41.000 дейт. Бул дагы тележкалары окшойт, отдельно сатылат окшойт. Басы 2007 жылкы. Телефон номер 0700 менен 41 99 20. Ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот.
сары түстөгү DAF унасы. DAF Mega дейт. 2014 жылкы. Прицеп 2001 дейби, 2008 экен. Телефон номер 0703 95 00 81. Ман дейт бұл. Ман 26 300 403 дейт. 97 жылқы. 20 мың доллар екен. Телефон номер 0702 94 51 93 0225 26 00 01. Қағазында эмнеде жазылған? 2003 дейт. Телефон номерлері бар окшойт. 2003 жылқы 7000 доллар дейт. Телефон номері 0705 89 99 99. 2003 жылқы мына шу номерлерді. Бұл дағы ман унасы арстанның сурет тұрады. Ман TRX дейді. 26 480 дейді. Телефон номері 2014 жылғы коробка автомат. Телефон номер 0704 88 12 21. Карьер дейді. Жазылысы жоқ екен мұның. Сары түстегі DAF унасы. Пробег 770 мың километр жүрген. 2014 жылғы коробка автомат. 2006 жылғы телефон номер 0702 18 69 88. Бағасы қанша дейді? 42 мың доллар дейді. Мегаком номер 0553 00 09 04 и 02. Ақ түстегі Volvo унасы. Volvo 420 дейді. Жылы 99 жылқы 2005 99 дейді. Год 2005 дейді. 99-2005. Телефон номер 0220 4 15 82 82 0509 19 82 82. Шу номерлерге чалып байланысыңыздар болады. Басы договорный екен. Volvo. Бұл Renault унасы. Renault. Renault T480 дейді. D13. Жылы 2015 жылқы коробка автомат. Бас договорына 2015, бұл жағы 2008 дейді. Прицеп 2008 екен. Телефон номері 0555 22 89 39. Мен бірінші жол тартып отам грузовой уналарды. Ошондуктан жакшы түшүнө албай атабыз анча нерселерин. Прицеп дегенди эмнеси комментарийге жазып коюңуздар. Volvo 460 2014 жылкы автомат евро дейт. Телефон номер 0773 54 40 97. 2011. Бұл да DAF унасы. Объем 13 мың дейді. Объем 13. Басы 9 мың доллар дейді. Телефон номерлер 0550 15 66 77 0702 42 42 43 0770 21 62 26. 2015 коробка автомат дейді.
Mercedes Benz унасы. Объем 12 куб, 2014 жылғы, коробка автомат, пробег 85 000 километр жүрген, пробег оригинал дейді. Телефон номері шу номерлерде, басшылық 45 000 доллар екен. Телефон номерлері 0 703 60 30 06 0557 44 44 02. Полуприз дейді. Мега 15 метр дейді. Телефон номер 0706 41 31 08 68 екен. 2010 жылғы. Сары түстегі DAF унасы. DAF 106 евро 6 дейді. 2014 жылғы. Коробка автомат. Бағасы 40 000 доллар. Телефон номері 0705 89 99 99. Ұшы номерлерге шалып, байлансаңыздар болады. Renault унасы. 2014 жылғы. Телефон номер 0705 89 99 99. Коробка автомат. Mercedes Benz унасы. Жылы 97 жылғы. Двигатель 4.3 дейді. Объем двигатель 4.3. Горный тормоз. Телефон номер 0779 36 37 84 0509 36 37 84. Мына шу жазылымы анча нәрселерін өзіңіздер оқып алсаңыздар болады. Ман унасы Арстан. Бас договорный телефон номері ғана жазылдыр. 0500 96 89 69. Ақтүстегі DAF унасы. DAF 105 460. Пробег 880 000. 74 км жүрген. 2011 жылғы, 2013 жылғы. Коробка механика. Максимальная дейді. Комплектация. Бағасы 32 000 доллар. Телефон номері 0704 28 80 09. Бұл да Ақтүстегі DAF унасы. DAF 460 2015 жылғы. Пробег 750 000 км жүрген. Испаниядан келдір. 0706 41 31 68. Испаниядан келді шу машина. Это алыстан келеді, Европадан. Жарнама кейжі YouTube'да. Volvo унасы. Коробка автомат. Боковая камера дейді. Телефон номер 0708 31 19 22. Volvo FH 13 дейді. 460. Коробка автомат екен. Neresi? Аға, мұсыр жоқ екен. Таза екен бұлар. Мына урматтуу YouTube көрөрмандар. Эми биз жеңилирээк унааларды тартабыз кийинки чыгышта. Анда эмесе каналга катталып, лайктан басып, комментарийден жазып коюңуздар.